Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maricar at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jack nalapdan ti bagik kat tinutupak ti numero 1 at chismosa dito'y lugar mi. Uray adayo nga inaunangam iti siya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan, Maricar. Anya laengan ti ibaga ti tao iti kasta kasasaad mo. Apay ngamin at ibaga ti tao ti pampanunutan nyo, ayan, nanang. Amumatan ti tao dito'y lugar tayaw. Sigurado asikan to ti pagchichismisan da, entun madlawon ti tiyan mau. Ay na, tatang, anya nga ro ti maaramida. Kat kasapulan mo ten as sumakay iti barko, tay nakasikog kanyak. Iso apin nagawid na kun dito'y balay, taawan kadwak ijab abangan mi. Kunam amapan ka ijay syudad nga agtrabaho. Ngam nagpasikog kamot gayam. Uray tanagkarimat ni Roger, adinak baybayan. Agpawit kanu kanyak para iti kasapulan mi kani baby. Kate, mamati ka, mate. Patsyempay ita, no pawitan na ka. Amok anapod ni Roger kanyak, tatang. Patsyak atong palan na dagiti Karina. Ay kat nasaya at notong palan na anak ko. Kanagsagana ka. Masiguradok asikan tao titungtungtungan dagiti tattao. Ay, awan bibiyang ko. Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanya? Kumusta kan, Roger? Imbag man ta nakaawag ka? Okay, aklaeng. Kailiw kan, iso nga inawagan ka. Nakaawit ka din di tabalayo? Wan, nagawid na kadagos. Apaman apimanaw kan. Nasayahat mat, tapno sa anak nga agdandanag. An nadam tisikog mo Wan Saan ka ngagdanag? Jak baybayan tisikog ko. Saan ka di nagungot dagiti dadakkel mo? Nagungot da Ngam awan mo't laang maaramidan da. No di mga klon iti kasasaad ko. Sana bale? Saan kayo abaybayan iti anak ta? Binulan ngagpawitak iti kwarta. Agyaman na, Roger. Namnamaak asaan nakabaybayan. Nukasta, nagpasikog ka lang ijay syudad. Kat itatamasikog kan, nagawid ka matun dito'y lugar tayo. Oray nagpasikogak. Ngam saan nakmatabaybayan tinakasikog kanyak. Ayan na nga ron dita. Apay asaan mo akadwa? Nusyakla ko mga minti sinong batam. Di na ikasar ka kuma. Kasapulan ngamin sumakay iti barko. Iso nga awan ita akadwak tinakasikog kanyak. Kat patsyem asublian na kapay. Apay kit din na saan? Kasano? Numakabirok iti sabali. Saan ang maaramid kanyak dayta ni Roger? Nanang, kaduan nak amapan mangala iti impawit ni Roger. Anya, talaga pinawitan na ka? Katiso nga ro titulagan ni. Ay kat nasaya at tong palan na titulagan yaw. Ala, agrubwat kayo kit din. Ta-grocery tayo pay. Adun ti awan akasapulan di ti balay. Kasano kat awan mo't pagbirukan mi kinitatang mo. No saan ati agtalon laeng. Iso nga rod ako yugandak, taggatang tayo iti masapsapol tayo. Apaman ang maalak ti pawit ni Roger. Nagadumot ti ginatgatang mo, anak ko. Abasto tayon iti makabulan da ito'y nanang. Tapno saan tayo akanayon arumwar. Ay, na kayo, ababalasan. Kitaan nyo. Saan kayong agpaspas ikuglatan itino asino lanitan. Sakay agawid nga awan mo't amati si Kugyo. Ay, siyak nga ta, ti paspasagidan ni nanain siyang nanang. Ay na anak ko, baybay amlatan. Saan mo apan pansinin? Ang mga nuad-ad dalaang nututupam day ta tao. Chismosa dito'y lugar tayo day ta. Mapantay yung nga rod lumugan ng nanang. Ay, diyak kaya't adenggan, dagiti ibagbaga day ta chismosa. Nasaya at may, tasaan mo na tinutupan, anak ko.
Nalaing ang makiapa dayjay abakait. Amang ano ad-adapay nga ibabain na ka. Urayam latan, ti panagsubli ti ama, ti anak mau. Wen tatang. Kinunana, dito ito ti pagawidan na. Dito ito mga amabunyagan ti anak mi. Nasaya at mat nga raod. Tapno awan to ti maibagbaga, jay chismusa akalugaran tayaw. Song batak ko mga rod, tatang. Ngam amang ano ibagan ang mapasagitan ak iti ibagbaga na. Ay, may mayat no agtal na kalatan. Nukas jay asumanao. Dakalan ti dyan mo. Ang maging gaita, saan nakapailang sinarungkaran tinakasigugkan ka? Saan pa'y mo't analpas ti kontrata na? Amom ka di, asikan ti pagchichismisan dagiti kalugaran tayo. Awan bibiyang ko kadakwada, Noli. Saan ko nga obligasyon nga ipalawag kadakwada, noan niya ti mapaspasamak iti biyag ko. Sa bagay matkit diya. Oray ka di mo't sika, kat babalawon na? Saan mat? Ngam masayangan aklaang. Ta saan nga minasyak ti kinayat mo? Saan adata tinaituding iti tunggal maysa, Noli? Good luck langan kan ka. Kat sapay kuma, taagpay so asang patan na ka, tinakasikugkan ka. Dandanin ti panaganak ko, Roger. Kabulan akon itaabulan. Magagaran ako na makaawid. No makapagpas ngay ka itaabulan, amang ano tanlo, when upat pa'y abulan, sakbay ang makaawid ak. Nasaya at matatap na makitam to ni baby. Apaman na sumangpetak, pabunyagan tanto ni baby. Sumarunon ton ti panagkalay sata. Sumakayak pa'y siguro maminsan, mabalintan ton ti agkalay sa. Agpaiso? Ikanlay sana? Katrumbang lang Apay, di mo kayat. Kayat ko Kayat ko launay, Roger. Alang arad, agan anat ka kanayon dita. Saan mo abaybay ang tiagbalin nga anak ta? Oray sika. Agan anat kamot akanayon. Agyaman na, ta nakapagpas nga'y kamutlaang anak ko. Kunak lakit din no masisarian ka. Wan nga rod, nanang. Ay, narigata na ka naganak. Kit no nagluk magmatngamin ti apo kok arimwar. Wan nga rod, tatang. Sigurado nga ag-video call ni Roger, apaman ang makaawid tayo. Ay katun tapno makita na matiputot na. Maragsakan lakit di dayjay. Talalakay, tiim mo na aputot na. Wan tatang, taiso ti kayat na. Lalaki ti umuna, kat babae ti sumaruno. Nanain siya, da kayo mo ti masabat ko. Awan, napanak man gimatang iti asukar. Ay, sika ngay, papanamat. Gumatangak iti asin, nana. Ay madamag kuman. Naganakan, ngam di man lasim marong karmat tinakasikugkan ka. Di pa'y nga minalpas ti kontrata na, nana. Sana bale, dandanin malpas, agawid ton dayjay. Ay kat, nasaya at no awidan na ka. Ay day takot nga mintirigat na ti agpasikog nga umuna, adi pa'y nagkasar. Di kay tumot lang amin makatututor. Anya? Ay, di ka masaksaktan balasang ko. Tagpay sumat ti ibagbaga. Agmano nanang, tatang. Kasyan nakati Diyos barawk. Nanang, agmano Kasyan na ka ti Diyos, baro. Maragsakan ang makaamamo kada kayo iti personal, nanang, tatang. Kastamat ka na kamay barawk. Ala, saklutan mo't ti anak mo. Tamaw, magagaran kan ang makakita iti anak mo. Ato yun ti anak ta, Roger. Ala, iyag mo man nga rod, tasak mo't ti mangubba. Sumardang mat siguron ti chismis kanya, taadakan. Saan dan nga ibagbaga ang nagpasikugak latan. Ala, pabunyagan tan ti anak ta. Kat imbitar mo amin nakarubam kan kakabagyam. Iti kasta, mamamudak. Sige, ano kasta ti kunam? Awi samida amin. Uray dagiti mangi chismis kan ka. Awi samida. Tapno sardengan da kan.
Adugayam ti kakaaruba ken kakabagyan nyo, tatang. Ay, wain barao ka. Adu pa'y katisan anabagaan. Ngam imay dalata. Ngam saan nabalay? Adu tinapartay. Inggagarak ti nagpaparti iti ado, tatang. Tapno saan nga agkurang. Na. Ha? Ay, Abay, Abay, tatang. tatang. Day ta babae ang nakabado iti nanghisit. Ha? Kan nakapal da iti brown. Agi supsupot mat. Na. Katno day ta. Tay kang runaan ang mga chismis kan ka, Marikar. Mabiit laang. Ibijok man. Ay, sige. Ibidyo. Tano ichismis na kapay. Ipakitam kan kwa na day ta abidyo. Ay, nakipangan lang aruden. Agi supot pay. Ay, katno permi apanang babalaw na iti anak ko iti kalabas. Ay, Makita na siguro nga ado ti sagana, tatang. Iso nga alistuan na maten ti agisupot. ay, awan kat babain na ah. Ay, mapanakargaan ti plato na. Sa agpaigid nga agisopaw. Ay, una yan. Nagalasan. Nadanon manen ti isasakay ko iti barko, Marikar. Agbati kayo manen iti anak ta. Kat anyangay nga rod. Basta agan anad ka akanayon, ha? Wen, uray si kamat. Kansan mo abaybayan ni baby, ah. Apaman na makasubliak. Agkasartan ton. Namnamaak day ta. Wen, noan niya ting karik, tungpalag. Amo Marikar, ichis-chismis na kamanan ni Nana Insyang. Anya man hindi bagbagana? Kabit ka kano? Tanuawan kumakano asawa ti ama ti anak mo. Ikasar na kakano kuma. Ay, anyamot tan ni Nana Insyang. Ngam kinagpayso na. Agkasar kami matkat ka ni Roger. Orayik lang ti panagsublina. Taiso ti panagkasar mi. Ah, kasta ka ni. Day tamot ngamin ti ibagbagan ni Nana Insyang. Nagalas at talaga ti aramid ni Nana Insyang. Day, apay manan ay ah. Ichis-chismis na, akabitak ka no. Ta saan na kano nga ikasar ni Roger? Ay, talaga ati tao analay nga sumaaw. Inimbitarak lang nga rodan, iti pabunyag ti anak ko. Ichismis nak pailaang. Kat no permi apa nang isupot na iti makan, iti pabunyag ti anak yaw. Wan nga rod tatang. Oh, si kamat gayam ti masabat ko, Marikar. Apag iso, nasabat kayo nana. Adangamin kayat ko alawlawagan kada kayo. Oh, anya dayta. Ichis-chismis yu kano akabitak. Ha, apay, saan aya nga agpayso? Inkasar nakakuman ajay nakasikugan ka, no awan pa'y asawa na. Saan kayo amadanagan, nana? Imbitado kayo inton ikasarnak ni Roger. Inton sumangpat. Mabalin yan tumanan ti agisupot iti makan. Akas iti inaramid jo, iti nagpabunyag kami. Ah, anya mo ti lablabidam. Tanangam ti panagsasaom si ka akabit. Adda ebidensyak, nana. Saan akas kada kayo, adiyo ammo ti lablabidan nyo. Kitaan nyo dito ang video. Ipabuyak kada kayo. Oh. Ha, ay, i-delete mo dayta, tanakababain. Ay, Amo yung matgayam ti mabain. Ngam nakalalaing kayo asumana o iti padayo a tao. Maminsan pa'y nga ichismis nak. Iwaras kung dayto'y a video. ay, pasensya ka lakuman, balasang ko. Ay, ikarek, saan kan nga ichismis pa'y? Nagtal na anaming pinsan ni Nana Insyang, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kini Roger. Inimbitarak latamat idi ni Nana Insyang. Ngamjak nakita adim maray. Tuy pagayam mo, Marikar. Agyaman akpaga Marikar iti daytoy apakasarita ket ti makunak saan mat siguro adakas no tutupan ti inauna ngamda tayo. No isumat ti makagapo a makaamiris da iti madi nga aramid da. Basta alain tayo latta iti nasayaat asarita.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricar at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.